teman-teman, lagi mau beli sarapan buat sarapan nenek. Kalau hari Jumat seperti biasa ya, di Cheongsam Chan Hengse sana mau ada bikin keterampilan gitu teman-teman. Jadi ini aku mau beliin dia sarapan dulu, habis itu baru berangkat ke Cheongsam. Lo udah selesai sarapan tadi dan aku nggak videoin ya. Ini aku perjalanan ke Cheongsam Chan Hengse sama nenek teman-teman. Hari ini cuaca cukup mendung ya dan sedikit dingin juga. Udah mau memasuki musim dingin. Masak pocoy untuk makan siang sama nenek, dan ini simpel aja ya, sama aku kasih sama kaldu ayam juga. Ada juga siuap, ini tadi aku beli 1/4 aja teman-teman. Ada siumai juga, ini kemarin sih aku beli masih di kulkas dan ini aku mau makan ini karena kemarin belum sempat makan juga ya. Sore harinya nenek ngajakin turun lagi teman-teman ya. Tadi setelah makan siang dia istirahat sebentar dan sore ngajak turun. Ya udah nih aku turun sama nenek ya. Dia teman-teman sekarang di taman sini tuh banyak banget ya orangnya lagi main kartu-kartu gitu. Kalau dulu sih sepi di sini dan bersih ya, nggak kumuh gitu karena ada mereka. Jadi biasanya sih aku duduknya di sana teman-teman ya, tapi sekarang udah diambil alih. Ya udahlah, cuma main-main di sini sama nenek, olahraga sebentar, habis itu jalan pulang. Boyo ha.
Ayo trong cái kia có vị chứ. Guys. Wow. Sampai rumah aku nyuruh nenek aku itu tiduran teman-teman, tapi dia nggak mau, katanya mau duduk aja di sini. Dan kalau dia nggak ada kerjaan dia selalu ngomongnya kemana-mana. Jadi daripada dia ngelantur kemana-mana, aku kasihin dia ini mainan ini. Permainan ini itu yang beli anaknya nenek yang nomor 1 ya. Ini seperti menjahit gitu loh teman-teman ya. Jadi seakan-akan dia lagi menjahit baju atau apa gitu, belajar fokus pikirannya juga biar nggak kemana-mana. Jadi aku kasih dia selimuran gitu buat bermain ini. Nanti kalau udah selesai main, aku mandiin dia, terus habis itu masak buat makan malam. Dah. Dan ini aku udah lagi masak nasi juga, jadi nanti tinggal masak sayurnya cepet kok. Oh. 樓上嘅長高搞錯咩喎？咁你冚家係冇力㗎嘛？橫掂我都已經係全場最快啦！卡巴迪，西山距離真係好長啊！嗰幅進攻嘅氣勢得分線向後退先得，都係唔玩啊！啊！算啦，不如都係錄言聲你上啦。你今晚完全跟唔上我啊！幾隻嘢啫？冇錯話靠翻嚟嘅時間，一般人哋3倍，要贏我9易啦。今日輪流訓練，我係想講咁樣好過啫。我之所以會上嚟陸地，其實都只係為咗感受最終生物進化嗰陣嘅興奮感覺嘅啫。卡巴迪同你以前游水係完全唔同，要考慮團隊合作㗎。嚇？不過我就聽到錄言聲你發出咗一啲好興奮嘅聲喎。係，真係咁樣嗰隻幾正常。高手認真較量先有意思㗎嘛。如果對手水皮就唔過癮。我都會上場㗎，雖然放棄，不過睇卡巴迪係真實表。嚟啦！我就認真潛水滑浪啦！琴日高級喺游水比賽，我全國第1㗎。情況同書都幾似，都係由其他運動升過嚟，身形又高大。不過我就中意超越多啲啦。點解高級會放棄游水，算係買卡巴迪？卡巴迪坐喺股度手啊！卡巴迪，係啦，嚟緊比賽，不如鬥下邊個動動大啲？同你鬥啊！冇錯啊！今次一啲鬥下，我哋邊個最識生力嗰啲師弟進步，幾得意啊你！冇嘢揾嘢教，又講呢啲，講明先啊！如果係指導個冇輸俾任何人，又罰咗1分啫！唉，俾佢攞分添，為咗攞一個嚟啊！得啦！既然係咁，先至就我哋知道啦。要練習賽，於是卡巴迪呢個就卡巴迪。今次對手係關東4強嘅鎮河高中，打5對5，一嚟就同關東4強鬥喎，點請到佢哋㗎？我之前識得佢哋嘅隊長，佢哋好勁㗎。講起冬天嘅學界卡巴迪，只要提到就。大賽成立之前，佢哋已經有卡巴迪隊，唔知對唔過，身形強壯嘅選手都多。雖然腳型成績係差咗，但自從有世界盃嘅6年加入，就扭轉頹勢。入到4強係因為舊年有個王牌特澤者加入。雖然即係練習賽，但呢2個人一定會出場。果然係完全唔同啊！咁真係好過癮啊！睇下6年師兄啊，我同嗰個叫黃石嘅人邊個犀利啲啊？梗係黃石啦！搞錯，完全冇猶豫，好想快啲同佢較量啊！
目前出院冇幾耐，應該會做後備，就算中都係你嘅。哦，如果喺上半場攞40分，應該可以得到佢早啲出場咯。好，繼續練啦，大家快啲入嚟，佢望住頭啊！頭先明明係你講我哋走㗎，有對手冇對手，你一住嚟啊！雖然唔夠穩，但我哋呢隻野手佢得幫卡翻嚟。上路，上路！呢隻野獸話你係想吞晒呢隊人喎，我食。你嗰邊有人冇？想吞晒我哋嘅野獸？點解想殺晒嘅？唔啱，咁冇講唔係啱㗎。啊到時我要打贏周圍嘅人體特襲者高福橋。啱，好多窿嗰啲傳波要正你不啊！相伯仲，黑雙重嘅長咁大，即係進攻時間特別長。根據資料，最耐有1分半，一鬥要咁耐，正常嚟講行場最多都係30秒左右。所以佢收入攻擊時間慢慢進步，你每次進攻得1分就唔夠穩陣。所以我而家會教你各種大量得分嘅招數對付佢。你一定要專心跟我學嘢。阿聯酋航空貨機衝出跑道，造成兩死嘅事故。機管局委託廣州打炮局團同珠江客運派出2艘打炮船，展開貨機殘骸打炮工作。機場北跑道暫時關閉，預料持續幾日。6點半有成新聞。當啱我同馬來西亞互相合作，依家喺明朗係咁環路，佢嘅目的就係要做空明朗，連埋落環路，即係講真話，全部都係明朗最合金嘅證件，都會過翻馬來西亞。即係只不過講差唔多自己配嘅活拍之後，今晚8點半飛出來第15屆全國運動會，項以直面全城 TVB 緊要比賽現場，為你全城直擊，以下商場同步聯播。Totex 盤點大之後，大量人氣藏品低至1折，係冇指定金額，仲送你名貴藏品。想了解更多，快啲登入 Totex Facebook 查詢啦！關節痛緊，健康屬於跟健康專利成分嘅促舒緩關節根基學能，健骨骼提升肌力，用家庭學3日之後2星期強關節痛筋肌。我冇諗過平安鐘對佢嚟講原來係咁重要嘅。其實100零蚊1個月對佢哋嘅幫助，我覺得係好值得嘅。請捐款支持一視通平均鐘慈善計劃，令弱勢長者得到全天候嘅支援。必理痛特強傷風感冒丸，結束擊退各類感冒症狀。我唔會喺傷風感冒影響到我工作表現。疫情之後唔減分，必理痛特強傷風感冒丸，結束擊退感冒症狀。4腳爬嘅動物，有人見到都驚。佢好嬲，佢唔中意啊！佢最緊啲警告我哋。亦都有人當係寶，成為家庭一份子。梗係啦，會坐喺度，跟住有時爬上去嗰邊啊，有時坐喺呢度爬上去，多到會俾佢食嘅。新聞報道，今晚6點，翡翠台。我哋係臨邊高中加班力隊，請各位多多指教，請多多指教。咩啊？等我帶你哋去休息室啦。佢哋都一個人有個條路同最一樣都係世界總監，皇上我好真係好心啊！做咩為我個徒弟㗎？喺度佢話歌咁高嘅，佢咪係生活的燒魚，不寶好出名㗎。你把燒魚真係咁出名㗎？呢張呢度。你嚟啦，好耐冇見，好耐冇見啦，老妹。佢就係周龍嘅隊長，佢哋好 friend 喎。你覺得係咩？今日多多指教啦。咦？你相對嘅優養真係太嬌假啦！隊長連自我管理都咁差，做呢隊員真係慘啊！咁咩啊？我哋啲隊員好多都好叻好生性嘅，唔使同飯喺度大聲呼呼喝喝，仲會偷懶添。係，好用。你做乜先做呢啲啊？咩啊？個堂輩我哋都唔差，咪擺我哋上台咯。唔好意思，我哋今次會贏。
贏嘅一定係我。多多指教啦，黃城嘅朋友。喺度專登過嚟啊！條啊，係啊，呢間就係休息室啦。歡迎你哋啊！係多多師兄，我嚟打招呼㗎。就係佢，大家隨便入嚟啦。都係同其他人一樣。你係新仔？好。個頭仔都係新仔，仲係咁緊張嘅，好驚喎！你想點啊？全民捉嗰個人，你就係黃石師兄，係啊！多多指教喎，我好想同你較量，今日仲做咗起身添。對唔住啦，今日我係唔會。師兄你即管放心啊，我會喺上半場大比數領先逼你出場。足球嗰時候練習都係唔識啊，強啲啊，咁就係跟招攬燒嘢。好嘅菜，好走去上對手喎，只係打聲招呼啫嘛。佢都幾得意嘅喎，邊有人佢都唔着手講呢啲㗎？究竟佢真係蠢，定係對佢嚟講咁做好正常？我問兩句入場練隊啦。點解隊長唔入嚟練隊嘅？有份出場嘅先咁做。轉波啊！就有都冇轉。係。咁傷嘅對頭，佢之前踢波踢到全部第四，點解全部係溝我哋？我要問翻你嘅身，我已經喺游水贏咗第一，贏咗咪轉會咯？喂，不過你都仲未攞第一，點解要放棄啊？比賽即將開始，上下半場各20分鐘，防守方有5個或以上，進攻方如果得分線就加1分。下尾就和高中首先進攻，比賽現在開始。多多指教，會就係點教教練，我而家係坐緊㗎啦。比賽開始啦，繼續拖住手邊。星爺，當防守係單數就唔使做鎖鏈，好似你會作得嘅。唔係咁串就先見到嘅。轉波啊！啊？轉波有碌嗰啲，有碌個串。係啊。嚟咯，路牌特集者，你身高睇落同我差唔多，球度真係幾高，你嘅同我夠就我就紅咗就俾呢度咁，呢個姿勢究竟想點啊？你好快喎！紅隊3號同5號出局，對唔住啦，你自己知唔知啊？當敵人想繼續進攻，就要安排被掂到嘅人推佢翻嚟敵陣，咁先可以保護仲未俾敵人接觸過嘅隊友。不如而家先嚟埋基礎戰術。原來佢係新仔喎，真係一個故事啦。原來係咁，所以仲見到嗰兩個人照嚟唱。等我去進攻，你哋成個都靠唔住，你講咩話？點算？我攞到2分，你哋就翻到嚟。sorry 咯，冇時間俾你哋唞，好有型咯。我知點解咁快出嚟。吸引你！
都係講求一樣嘢，最緊要嘅就係講形勢，做晒有乜自己， ลงชายลง 實力嘅自己， เจ๋งตัวบูบู 咁做到就失敗，我整唔到，嗰個消費係不成 ทิว 功。 โบ嗰啲有ลง嗰啲อยู่เจ๋งอ่ะ 佢將佢咁遲，男子想驗嗰條，可能靠後無非有得分線嘅一分。 หรือสู้ไฟเจ้าเลยเจ๋งอยู่ 兩個認為到形勢永遠都係最重要嘅。 係咪中流先啦 你都講話咧， 中流先啦 我唔會爭住。 เอาหลอกซ้ำไปเลยเย่เย่高定不過正嘢啦先車晒，加埋中好多起碼係4個，嚇4個。 大力啲嗰啲哎呀燒哇好大係嘛？哇係喎咁大個東湖嗰邊多嘢食。 Bobo lagi kan? Sampai sini dulu ya teman-teman vlog kali ini. Kita lanjut lagi di vlog selanjutnya. Abis makan aku biasanya bersenda gurau dulu sama nenek sebelum tidur ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye bye, cuekin.